Hot news nk'ibisanzwe ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi wese tugusaba ni ukureba hasi handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda tukagenda tukugezaho amakuru agiye arambuye. Twavuga ko rero umwuka ugomeje kugenda uba mubi hano mu turere tugiye dutandukanye, dore ko mwino minsi hari kugenda hagaragara urugomo. Twavuga ko ari urugomo rukomeye cyane, dore ko rugenda rutwara ubuzima bw'abanyarwanda bamwe na bamwe. Ibi ngibi rero bijeho ku munsi w'ejo twabagejejeho inkuru y'umusore waje gutahana umukobwa barararana bucya yitabye Imana. Kuno munsi rero tukaba tugufitiye indi nkuru y'umugabo waje gukora amahano, dore ko yaje kwivugana umugore we n'abana biwe bagera muri batatu. Iyi ni inkuru ituruka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba, dore ko umugabo yaje kwivugana abana batatu n'umugore we. Inzego z'umutekano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare ziri gushakisha umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 wishe umugore we n'abana batatu agahita atoroka. Nk'uko mubyumva rero ikaba ari inkuru ibabaje cyane, dore ko kuba umugabo yatinyuka kuba yahita afata umugore we n'abana batatu akahita abicira umunsi umwe ari ibunyamaswa bukomeye cyane. Ibi ngibi rero ukaba usanga bikunze kugenda bigarukwaho mu buryo bugiye butandukanye, dore ko iyo habaga ari amakimbirane wasangaga ari umugabo wakunze kwivugana umugore we, dore ko bitari bimenyerewe ko umugabo yakwica umugore we akaba yahita anakurikizaho n'abana biwe, dore ko uyu mugabo abantu benshi bagiye babona ino nkuru bagiye bamutangarira cyane. Uyu mugabo yishe abo mu muryango we ngo yabishe muri iri joro ryo kuwa gatatu mu mudugudu wa Mubuga mu kagari ka Gitarama mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Gatanazi Longine yabwiye ikinyamakuru Igihe kuko uyu mugabo ari gushakishwa nyuma yo kwica aba bantu bane bari bagize umuryango we yarangiza agahita atoroka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa nk'uko yakomeje abivuga, dore ko yaje guhamya aya makuru ko ari ukuri, dore ko uyu mugabo ukurikiranyweho iki cyaha yahise anatoroka, dore ko ari gushakishwa cyane cyane kugira ngo babashe kureba ko bamuta muri yombi akaryozwa ubunyamaswa yaba yakoreye umuryango wiwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi yakomeje avuga ko babimenye mu gitondo nyuma yo kubona nta muntu n'umwe wo muri urwo rugo ukoma, bajya kureba bagasanga abantu bose bapfuye. Yavuze ko aho bari batuye bari bahamaze amezi 8, iyo nzu bakaba barayihawe na nyirabukwe w'umugabo aho bari baturutse mu murenge wa Kibungo mu kagari ka Mahango mu mudugudu wa Gisaka. Uyu muyobozi yavuze ko uyu mugabo yahise atoroka ku buryo batari bamenya icyo yabiciye kuko bari basanzwe babanye neza. Imirambo y'ababishwe yahise ijyanwa ku bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo ikorerwe isuzuma, mu gihe umugabo we agishakishwa kugira ngo abashe kugenda akurikiranwa kuri ibi byaha yaba yakoze, dore ko uyu mugabo ari inyamaswa cyane ko kuba yafata umwanzuro wo kuba yakica abana biwe byaje kugenda bitungura abantu benshi, dore ko gufata icyemezo cyo kwica umugore we n'abana biwe ari ubunyamaswa abantu benshi batatinye kugenda bagarukaho.
naho mu yandi makuru hano kuri Hot News tugufitiye, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe ukagenda ubana natwe. Paul Rusesabagina wamaze imyaka 2 afungiye ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda, we n'abakobwa be barahiriye kutazaceceka kuri politike yarwo kuko ariyo ntwaro yatumye uyu mugabo afungurwa. Bikaba bihabanye n'ibyo yanditse mu ibaruwa asaba imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Paul Rusesabagina nk'uko mwagiye mubikurikirana hano kuri Hot News, akaba aribwo yaje kuza kwandika iretere nk'uko mubizi, akaba yari amaze igihe kinini afungiye hano mu Rwanda, dore ko uyu mugabo yaje kubabarirwa icyaperi ari kumwe na mugenzi wiwe nta wundi ni Callixte Sankara, dore ko we uyu Paul Rusesabagina yafunguwe ahita yerekeza mu gihugu umuryango we ubamo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma rero y'igihe yari amaze yaracecetse, dore ko yaje kuza kugaruka mu itangazamakuru cyane. Rusesabagina washinze umutwe w'iterabwoba ga MLCD FNLD yarekuwe ku mbabazi za Perezida muri Werurwe uyu mwaka, nyuma y'imyaka isaga 2 afungiye mu Rwanda ku byaha by'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abaturage 9 mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu mugabo yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25, nyuma aza kwandika iretere asaba imbabazi nuko Perezida aza kumubabarira, ariko aza gufungurwa nyuma yo gukatirwa n'umukuru w'igihugu, avuga ko kubera ko izabukuru n'uburwayi bidakira asaba gufungurwa kandi ko ntaho azongera guhurira n'ibikorwa bya politike. Muri iyo baruwa Rusesabagina yavuze ko yicuza ko atakoze ibishoboka byose ngo abanyamuryango bose b'ihuriro rya MLCD bagendere ku mahame yo kudakoresha ubugizi bwa nabi. Yakomeje agira ati, ndamutse mpawe imbabazi nkarekurwa, ndahamya ko nzamara igihe sigaje cy'ubuzima bwanjye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntuje. Ndabizi neza binyuze muri iyi baruwa ko nta zindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa se iza politike. Ibibazo bijyanye na politike y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Nyuma y'amezi atagera kuri 3 arekuwe, Rusesabagina yanyuranyije n'ibaruwa yanditse asaba imbabazi mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama izwi nka All Freedom Forum. Yumvikanishije ko gufungurwa kwe kwaturutse ku bagize umuryango wa Human Rights Foundation. Yagize ati, uyu munsi ndi umuntu widegembya kubera amajwi yanyu n'abandi benshi nkamwe. Mwese mwashyize hamwe muharanira ko fungurwa n'izindi fungwa zose za politike kubijyanye ku bwanjye mwegukanye itsinzi. Ukwidegembya kwanjye kurerekana ko iyo mushyize hamwe mugaharanira ibyo kwemera, iyo mushyize hamwe muyobowe n'amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi muratsinda. Abakobwa ba Paul Rusesabagina aribo Karine Kalimba na Anazie Kalimba, ubwo bari mu kiganiro The Exchange gica kuri CNN, basobanuye ko ibyo umubyeyi wabo arimo ari ugutera akanyabugabo abaharanira uburenganzira bwa muntu abari mu bihe nk'ibye, no kwibutsa buri umwe gukomeza intego yabo kudaceceka kuko aribwo bazafasha abandi n'imfungwa za politike. Anazie Kalimba yagize ati, ni ingenzi ko dukomeza uru rugamba. Abakobwa ba Rusesabagina
bibukije ko ibyo batangaza bihabanye n'ibyo umubyeyi wabo yanditse ubwo yasabaga imbabazi, bavuga ko bataceceka bazakomeza urugamba rwo kuvuganira n'abandi bari mu bihe nk'ibya se. Yakomeje agira ati kurekurwa rya papa ni igihamya cy'uko iyo ushyize imbaraga ku cyo wemera uharanira bishoboka ko bishoboka. Ibi babivuga na Rusesabagina bisa nko gukina mu mubyimba. Imiryango y'abahitanywe n'ibitero by'umutwe yari akuriye wa FLN yashinze no kumvikanisha ko azakomeza inzira yari yaratangiye mbere yo gufungwa. Ubwo Rusesabagina yari amaze kurekurwa kubera imbabazi za guverinoma y'u Rwanda, yavuze ko guhabwa imbabazi kwe bidakuraho igihano yahamijwe ndetse